What's up, my people? What's up, my people? This is John Blaze on Iconic Live Show. Ewana, ureno no duhe n'umuhungu kutoka Nairobi. Brother, meze bite se man? Neza man. Nairobi se bimeze gute tuzana iki mu Rwanda man? Nairobi ninjye bavuga mubizi. Imiziki se bimeze bite? Sha imiziki ni neza n'uvuga ngo ni njyana hose babashyizeho. Uravugisha ukuri se? Ese mubeshye. Tukubita agafrose gatoya twumva uko bimeze brother. Ataho ni hose ni wowe ndota. Na mundu nzamu. Kino Bebiga zunguza gwede indirimbo nshyashya nyine muzayibona hose. Ya sasa abakurikiye Iconic Live Show uyu mutipe dukubitaniye nyine gutya hano mu mujyi downtown chic ati ko twaburanye bimeze bite long time nitamvuga ariko abantu wabahereza content gashyashya kuri YouTube channel bakabare uyu muhungu ibintu aduteganyirije akaba natubwira uko bimeze. Brother nibyo zina ryanjye hose. Mr. Kigali, so ubuse plan zimeze gute? Plan ya music urana ko ibintu mu Rwanda byarahindutse ndakeka ko kuva Nairobi nawe iminsi umaze kubona ko mu Rwanda ibintu byahindutse biri ku yindi level. Uratekereza iki? Nivonje nageze ejo bundi hano mu Rwanda nsanga ibintu byarahindutse ariko nuvuga ngo ikintu cya mbere ngenje nani kibiriti mufuka nuko batwika nese babeshye. Ya album se man ko tuyikeneye ari ibintu wari wambwiye ngo ufite album. Ya album bigeze album ingoma y'umwe ari kuvuga ndi cyamimana umwabona umukobwa nkawe n'ukuri nzaguhora imbe ngenza gurukundo nzauri iburayi araseka nge ntukenge. Iyo ni indirimbo nakubitaye n'umuhanzi nyine wo muri Kenya bita Zero Sufuri ariko se abahanzi bo muri Kenya ubundi man bimeze bitari abantu barimo ba Kidumu niho bakorera umuziki wa Murundi cyamamare hari abantu n'abandi banyakenya harimo bitwaga ba harya ni South Soul bande ba South Soul barabaniga banje ba Nyashiski hari n'undi mu twitwa Prezo Prezo yarashaje musaza. Bimeze bite? Nuvuga ngo abana bagezwe muri iyi bisi bahita ba Toxic Lyrical abana batoya batipsg baranzi harabaranzi hose ako kana. So abakunikiye Iconic Live Show reka twitege ko ibintu by'uyu muhungu Kigali Mr. Kigali agiye kuduhereza ibintu byinshi byiza muri iyi minsi. So agiye gukomeza kudukorera n'utundi tuntu ewana vuba. Imiziki ni myinshi cyane nuvuga ngo ngiye umushereje ndakwisangira sinigeze leta nizazindi nubizi. Nta rukundo nakoza na lot of restrictions muri music ibintu byose urakora agakomagura nta wamenye uko biba bimeze. So stay in touch. We back soon on this man. Ciao. Thank you.